kubam taka janmit shaban phaish ki kubor ki babnia ini peche ki mat pakongsan yap armut ki brio naga jingja tua hasrok mashalong sha tauki an shimshu ka sarkar ya ka chaka banra ya ka jingsha penlong jinglang pajba ka sang Voice of the People's Party hamot pran bo pratali ki mat dawa persha ya ka sarkar MDA Kajing rip light kadai nakadaw kajing penput kamaryang bat kajing pentri kami ki projek ketemai ang umentri ketenan boarding ubah mepaling do. Bat kirwet ke eryong hakatan mairang keriken bat kamau khap kwa kilong kishnong basyak tajir. Mentang ini pai syaki kubor nakaleng kejela. Shisngi hadian ke jingja tua khando ke balawan ra ya ke jingdo e jong arngut ki minsiam brio ki balasha taplup hapo ke bolero camper hadian ke jingtua jong maulong bat ban ya ka kali ha ka snong mauli ka bahap ha ka lenti na shlong shadauki usembut menteri rangba ke jela u bakhmi ru ya ka tanat PWD roads u ba prasun tensong ula ong ba ka sarkar ka thmu ban shimpin he shu shu ya ki jaka khnang ba kan weng sendon ya ka ni ka jing e bajujia na ka por sha ka por lapelong ya ka jing le jurep lang ya ka te ka jaka da ki kenhun ba dei pet bat la khang shwa ya ka surok shipor khnang bakan wanra ka jing shngan ya ki pajba kumta ki bor ba dei khmi ki la kentu ya ki pajba bakin a ya ka jing trelang. Well, yeah, it is very sad incident that has happened yesterday, where two precious lives lost due to that accident, and a huge boulder ultimately fell down to that mini. I think it's a pickup vehicle, and then instantly both of the precious life lost their life. And my condolences to the bereaved family. And number two, in fact, yesterday itself I have instructed my SDO civil and then the team of police under the leadership of the SDPO Punusla, and also I've directed the NHITCL along with their team and even the company who is implementing this package 2 project to again go to the detail, the reason behind the falling of this huge boulder leading to the death of these two persons. So I've directed, and again today they went, the whole team, even from my executive engineer level, they went there, and then in presence of SDO Civil, in presence of BDO, in the presence of all the stakeholders, and that's why today we have decided that temporarily this route will be should be closed. Maybe it may happen 2-3 days, but my humble request to all the concerned stakeholders, especially people from my constituency, to bear with us, because now we would like to attend to this portion, especially which is not at all safe for flying over that particular place. Kasang Hinyo Trap Youth Council hinin kasngi kalalej ban ujor da kamukadma hakmat kayeng Bishar Meghalaya High Court bandawa halor ka jingdon kam kirki banwan ra ya ka jing shngan hasilen tar ka surok na shulong pen ursla shadauki haba pen pau halor ka jingja ya brio bakha kha ha ka te ka surok bat ka jing bambyang kilat yada kasang HYC kala kentu badon kam ban khmi bnia halor ka jing shngan ha ka te ka surok bat baka company ba pen tre kam ya ka surok ka de ban shim ka jingkit khli bakum ka ni ka jingja kam de shu banjanang ni syakman. Kaseng HYC mentakasngi kala pentim baka yeng kasyari kala pediang ya kani kajing ujor jong kaseng. Halor kani ka kijingja na kalian jong kaseng ngilas ngudai bantho syaka high court bodon burom jong kajala Meghalaya ka jong ni ban pentip ya kini kijingja ki baca lembaga jing snai kani surok pada kaju upo ban kerpat ya ka high court baka dai ban shimkam ban pentikena ba ka jingyat jingyeng lembang ni surok
mo nang ni na shalom sa penur sla shadu shadauki hagni ka puar ka badan ka jing pentrei ka ni ka surok ka di ban long ka basingan kumba ka long menta ki brio kim singan shu kayat kayang bat ngimtep balada umdan badat lada umshim mi kilat kelinti ban yada na ka jing penjulor ya kitiar kitar ban yada na ka jing la ka jing wanra ya ka jing mensau bat ya ka jing yap jung ki brio le si ki bopendon kam ni surok yo le si ya ki sngi bat ki por ki ban sawan nginang do ya ki mensim brio mo ki bopendon kam Pinomlak ban khang sa e kesurok. Hilak ban khang si sngi asni lai sngi. Ndrei kani kesurok bo pendon kam dik kumong oi ki hajar ngut ki brio kene surok. Ha kedur jong kata letter petition ke mengiong baka high court kan sim kam kan sim ya kani kam ban petu ya kini ki jingja ki belaja kini ki ar lai teli isnam bat ban penti kena nang ni syakman. Bakin kum kini ki jingja kim dei ban ja shu. Kaseng Voice of the People's Party menta kasngi kala penlong da ka jingalang pajba hamat pranchilong man penshai pajba halor ki pratali ki mat jingdawa persha ya ka sorka jela ki mat jingdawa ba kaseng kalabu kalong halor ka jingsha e ben kinong hikai ka jing pen kalai ki mat trekam bat ka jing e ba ki samla ki mat da ka babanjor ba kaseng ka yeng halor ka nongrim ban ai jing kershani ki pajba bat ban wat ya ki lat ki lenti ban pen urlong ya ki mat bakongsan Ban pendi ki pajba oh kila le shimon de he jenis no pan but ni open mi ko kubor historic decision historic moment oh kapan sa jinga mau sudah kacine jong gini benbara bagai KHASI tin KHASI karo kanong no the official language of historic decision Hadu prasnam kasimpori pi tangman pelong official language ya prasnam tam pilasinsha tangman pelong official language ya KHASI bat garu tapi ninti kumongin ka sarkar India kan penrungi pinjini ka HB abak tangma piru hadu menta pidang penrung bakatar kedai namarba nam aira ya kedai ke PPP ban pergi patpa tang sudan jingki maloma persang ban pergi kamno oh ban penso tenang hana mentangin wat ya kan origin jadi KHASI origin jadi garo nangno timi oh kibri jukite lasmo hing batu ani kan dekat serta kita kepada waksyafi benua yang keterai kepada waksyafi benua yang keterai juni satip suki lelehi dan mengiwan kong kecak KHASI lari kong dikaro mereka kepada jangan bantip gede kong kecak mereka tolong sapang uni ubadri raite Menteri Bakmi ya katanat boarding uba met ba lingdo ulaong bahaswa ban penlong ya kajing pelip boarding ha MEGHALAYA katanat kaju ai jing tip lupa syaki pajba light no tang lada day na kadau jong kajing wan lin shop kamariang ulaong ba kajing lip boarding ka baslam kamtam hari lom garo ka day na kadau jong kajing trek ki badang yat menta bat kan sai nang yai beteng ban thut ha kini ki shisnem asnem kat badang yat ki jing trek kumta ula kuntu bat kerpat iki pajba bakin yai sha bat katanat kan sa ai jing tip lupa syaki pajba haswaban pelim boarding. I think as far as the shutdown is concerned, whenever there is any kind of planned shutdown, the notice is being served accordingly. But there are few things which are unforeseen. Like last night we had a heavy cyclone and with heavy rain and so on. So those are unforeseen things one has to understand about this. But we will ensure that whenever there is any planned shutdown, we will definitely inform the public in advance. 7 to 8 hours, I'm sure this is planned shutdown. In fact, I'll tell you, because a lot of ongoing schemes which are being taken up at different levels and different villages all across the state. So those are all planned. In fact, very close coordination is being maintained from the corporation, from the department, with the local authority, especially with the headman, the Gangura, the Mokma, and so on, and through the concerned office, and we ensure that that is being maintained. So still now, as far as my info is concerned, that is being maintained. Mostly planned shutdown is being
plan accordingly and inform also to the public, much before the shutdown. KHASI Jaintia government contractors ya kabil bedangsa jongka scheme Jal Jeevan Mission kabana du usnem arhajar khat kandai kabakot syaka khat praspa kelur tingka nakaliang ketenat PHE kala pentikna bakan shimkia halor kanikamat kat baki kontraktor kila maham bakin shimpat dakawai pat kasian jam lada dangyai beteng ban penslam ya kanikabil uba ramsid ulaong bakani kajing penslam kalabu jing ya ki kontraktor ha kababun naki kila mat ya kajing kudu pisa nakadaw kajing penslam bansiu ula benrap ru da ka baong baka association kala kentu ya ka sarkar bakan wat ikilat kilenti men pelait no ya ka pisa ka badangsa phang ka bakusan ne long halor ka kajing bomyo hi ki bil jong ka GGM adu menta te kajing kren kalong kepala sultanat ten mar da kajing bomyo ya ki bisa kalong adu menta kalong ka dei hi kajing pelait jong ka sarkar India po Delhi terrei kelong nak liang jong chief engineer long ba kini ke skim menta kala teng biang ke bagi laya sanjro pemba kali i di lap thai ko bor men gani jaga le san ta memordom ke GGM2 kan teng biang namar ke GGM1 kala kot temta kala teng saka GGM2 ti gidang pen kre i kot kisla ban tembiang ban submit apo Delhi ke kata kan kelong ba tiap adu lano namar ba kim pat ai kata ka por ka bati kena ini ban pendap te rega long hisya ka juga ini kontraktor te bat nagaleng ka jongiru ngala kentu yu ba kin nang thaulat no na kanono ka kalat lada te na ka fon jong ka state ro nang siu no ini kontraktor te rega ka taru wong yi keningin sia kren cenjrong kumno ka la long baik ini kiniat ski masa daga gaji alam kejumu bau sebu ya gaji kendulang ya minister in charge yang pici rangkat bagi contractors pendia keren ya kedeka kam te nagaliang kejongi kelong ba mentangin saketo kene por ngem yai apchua terei kelong balada ka sarkar kelong ba kamshim ya kejing kitkrit ban penkhot ya ki bil kejongi ke bangla trace tom ban pendap ni kam kelong ya haban bansi bercium no bagi wiki lat ro nomor ba nilai syak mentala komba arsnem mai kajing KHASI kalawan ra ya kajing julor ka bajur haki benta jong ke Eastern West KHASI Hills ha ka ba kasnong riken bat kasnong mau khap khwa kilong kisnong ki bala sakta jur e kumbalai photeli ki yeng ka skul bat ka yeng mani kila julor lut nakaliang ki bor bade khmi kidang shim jing khen halor ki jing julor bat ha kani ka jing ja am shim la don kinu ki ba mensau ne kinu ki jing ja ba sosi ka MLA jong ka sutnga saipung ka kong Santa Maria Shilla kala penpau ya ka jing sokya halor ka jing nang hiar ka yok ka kot ha ka than East Giant Hills na ka daw jong ka jing perking ya ka kamti doyong ki badai ki pliang ja jong ki babun ki nong shong shnong kala ong ba ka sin jam perking badang shen kala nang penhiar shu ya ka yok ka kot namar ba ka jing pentrekam ya ka jing ti doyong kat kum ka scientific mining kalong ka baremdor bat ki babun kim kot bor kumta ka ni ka MLA kala kentu badon kamban penkala ya ka ni ka bat ban ailat ikipat ba nong shong shnong banti ya udoyong haringkat ka jing perking ya kilat ya da na ka benta ka mariang our people are already proposing the alternative what do you call it the alternative mining list that they can help the people to, as you know that the present mining list it's an open cast but now our people have proposed, they have sent memorandum to the Chief Minister, to our board, the Deputy Chief Minister, to see the other alternative scientific mining for a low cost. So therefore, our people are requesting that if they can, give the guidelines and, they urge the central government that they can see the other alternative of scientific mining so that people can start doing the mining in a legal way. 2018 they have been trying for scientific mining in SGDs. They have also succeeded, but there are also demerits in a way that it's quite expensive. That is the only thing. Urge the government to find another solution for scientific mining, not to open cast mining, as it is very expensive
and it's not feasible for our area, because since we've been practicing land coal mining for a very long time, and people are they avail with that only, not other coal or not other scientific mining. So therefore our people have they urge the government of Meghalaya and also the government of India that to take another alternative solution to open the coal mining in Ashanti Hills. Kinong yalam kasang BJP na riboy haringkat kajing snok tilang bat kilong kemi kila penlong ya kajing yalang ban persya halor kajing keno baka don kajing penthut ya ka Women's Reservation Bill arja arpun riu haying dorbar Lok Sabha ya kani kajing yalang balaya snok tilang bat kilong kemi na kathan riboy la penlong ban penpau kajing persya ya kinong yalam kaliang persya haying dorbar Lok Sabha ki bakentup ya kasang Indian National Congress ko All India Trinamool Congress ka Rashtriya Janata Dal bat ki pat kiseng ki pakhang lat ban penlong an ya kan kabil kinong yalam jong kaseng kila banjur halor ka jingdon kam ban ailat e kilong kme ban mi khmat ha ka sinchar ka khadar da ka baong bakani kabil kan pen khlan bat penkup bor ya kilong kme ha ka ri brokawe Kunki party kunki Congress TMC Samajwadi TMC ye reject ke bill ka bala de na do war mun chwa ka amendment kala da tamai ka bill ki patre pass ka ngaku kalong pe ka kwapan mun shai bani David Dawson's ka BJP government ka kwa ban ai line on line percent namun ta kilong kami de ngasngo de ko mga kalong kami ngasngo de ba ngan yang ki ngan mun shai ki ba ni de ban yo ka de ko Women's Reservation Nin ham treshi ka pangin yo ay kami ke bel pakan pas kami ke bel balay bangi day kin ay ni mangi banlam lenti kung kami state kim shim judge me dola da kim yo wat kata ki day ban yo ka hen kung kalong me kung ka thay nga yeng nam ta ya ba wat ki thay ba ni day ban yo ay kami ke ban pas kami ke bel nam ta ko Women's Reservation nam ba kung kilong me ni day ba shi ko ni shim judge ki he isan ni la da kalong me kala man tan san tan he ki ko ban ri man sin cha kada na khai ka don hok na mar le kala la kadi ka kung mangi ongin option na mga event nga nyo ben nga kirang ba ki don la ka jong ka jingle kila contribute buon ke tamba la da kalong kami kayo along kanong mi kama kalong kami hakata hinyu igen ba tay kalaban pa ya kayen bat lang ya ka constituency ne nga ri ro ko we Ka Joint Action Committee Jonki Truck Owners Association ha East Giant Hills kila penpena bakin penlong da ka jingsange trekam na do ka arp south trek uyayong na ka benta ki kali kit dobilat jong ka star semen bat dalmia semen ki balej bu dobilat shabernihat kinong yalam kila ong bala shim ya kani ka senjam na ka daw jong ka jingbamla man penbej ya shibun ki jing e bakilamat ha ka ba kila rai ban khang ya baro ki kali ban kit ya ki tiar jong kini ki company ha ka por ba penlong ya ka jing pensange trekam ka komiti kala kenturu ya baru kinong shalan bakin ya trailang bat berngem bakin pinshitam lada kiale persya Gesni da chim ya gara chisundan wa ustrai no ya kari yang start simen up down kata temut la wan laneng upendang iseneng ko wan lawa upendang sawa karo komte da chim ya gara wa haga arfa soterik apa sotrik yang unik na April arja arfanru sedang no agak strike nado ipor cipawa je step the chocho da chimi gerai lada gestar simen kut ko kejengnya kelam hapa ini por robo ya ka kedeadline hadu aro sotrik lada kut ko ya iu ya kelami ida chimi ya gerai wa imta uwan de i cha ini tau nagaliyang jesi na ong ba i wa ki am kamu wan no gi heni hathaw man ni yakini ga general meeting wa man ne esmi
Ha ka jing persang ban penso thu ya ki pharmacist bat ki nong di dawai halor ki an ba ya day bat ka rukom ai dawai kentup ya ka Drugs and Cosmetics Act khat khandai spa saupo bat ka nalsas don bat ban ya da ya ka jing pinon kam bakla ya ki dawai kham tam ki dawai ki pa hap hapo ka thup schedule H but narcotic ka District Legal Services Authority East Giant Hills kala penlong ya ka training program ka beshisngi ha cleariat kinong kren ha ka ka program kila banjur bagi pharmacist bat kinong di dawai ki de ban but perkheng ya ki kendon kat kum ka license bakin bu record bha bat ba ki de ban yo da ka jing tho na ki doktor hashwa bande ya ki dawai ki ba hap hapo ka thup schedule H khanang ban pintikna bagi pai ba bashim dawai kinong ki basngal ông học y nga cái gì y nga đi vì nga em qua xa y nga đi vìแต่ก็มันทำปั๊มยี่ antibiotics มันมันในบ้านอีเละกำมันก็จะ antibiotics resistance มันเรียนมันดีกี่กันไม่ดีจะไว้เด้อมันจำเลยน้องไม่ยดีในภาค antibiotics เอ็มก็จะ course เอ็มก็เรียนนี่เอ็มสันนี่ก็ยาวนี่น้องแต่วีวันแรกมันก็ทุก prescription แหละอยู่ที่มันวันระที่apa bisa tuh prescription dah. Baga prescription tu buat ngetuan lu. Dan negara buat kami pharmacist, kami pharmacy ke prescription dah apa ini. Dengan boy the way pun tak ada way. Tawan rak kita kurim. Dalam kau dia ikut punya. Mah. Tengok pihak itu. Ya KH1 bertan buat separate register atau apa. Minta ngin ya page ki kubor na kathan chatay lami. Ha ka jingetri lang jong ki sipai ka Assam Rifles bat ki pulit ka kachar ki layo ban kurup hadu shipo hajar tali ki dawai kuli yaba khat saw point khandai lak tingka ka pisa ka pistol bat udrok heroin na ka wei ka ying ha kategor na ka snong jorakhal ka baha phapo ka kategora police station ya kani ka jingkhana la penlong hapo ka jingelam jong sub divisional police officer jong ka Lakhipur u Prithviraj Khowa ha ka ba layo ru ban kem ya ka wei ka kinthei ba la register मुकदमा हपो के NDPS एक्ट बट का जिंग तो किट कदंग या चकमान हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन था कि एक घर में इलीगल NDPS सब्सटेंसेस का बिक्री हो रहा है। ये कसुरम थाना का जरखाल बोल के एक फॉरेस्ट विलेज है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया था। तो हम लोगों ने आसाम राइफल्स और कछार पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और वहाँ पे हम लोग एक घर को सर्च किया है और ड्यूरिंग द सर्च इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस हम लोग को कुछ NDPS सब्सटेंसेस और कुछ आर्म्स भी हम लोग को मिला है। तो हम लोग को वहाँ पे 10,000 याबा टेबलेट्स मिला है वेइंग 2 किलोस, देन 2 सोप केसेस ऑफ हीरोइन मिला 23 ग्राम का है। उसके अलावा हम लोगों को एक .32 पिस्टल मिला है और एक विद बाइनोकुलर टेलीस्कोपिक एयरगन मिला है और कैश 14,92,000 रुपीज़ वहाँ के घर से बरामद हुआ है। और हम लोगों ने अकॉर्डिंगली एक केस रजिस्टर किया है कसुडरम PS केस नंबर 29/2026 अप्रोप्रिएट NDPS एंड आर्म्स एक्ट का सेक्शन लगा है। एक एक्यूज को हम लोगों ने अभी अरेस्ट किया है और 2-3 एक्यूज अभी उस जगह से उस समय नहीं थे तो उन लोग को ट्रेस करने के लिए कर रहे हैं। ka jingkhang khardap ka ba khatlai kanta la sakhi hakaleng ka chura chanpur district ha ka ba ya kani ka jingkhang khardap la penlong da ka seng zomi halor ka jingyam jong MLA ka BJP uvi walte ha ka ba lakhang ya ki dukan ki jaka pule ki office ba ki kali kani ka jingkhang khardap kala sedang na do ka por san beje men stamp bat kan kut hadu hinriu beje jan me mentangin ya pai shaki kubor nakari Katanat bakmi ya ki jahan kadang yai beteng ya ka jingya trelang bat katanat ki kambari Indian missions bat ki nong don benta ha ki duriau ban pentikna ba ki nong le jinglet ha ki duriau ki shngan bat amshim don kanu ka jingsha penthun ka sarkar kala pentikna ba ki nong le duriau ha ki than persia ki shngan ha ka ba amshim la don ki jingja ha ki ni ki arpusau kenta
Kajhat Desh Garima kabakit lai puway ngut kinong India lakmi lenti bakan poi ha Mumbai menta kasngi hakaba hadu ar hajar rus pa ngut kinong le jinglet kila sha pen pai bat ka jing trekam kijhat hakeleng kari kidang biang. Then the ministry continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations, and no incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours, and our seafarers are safe in Persian Gulf region. The Indian flagged crude oil tanker, that is Desh Garima, which crossed safely on 18th of March, is likely to reach Mumbai today evening, and it is carrying 31 Indian seafarers. The shipping control, the control room has handled around 7,200 calls and about 15,000 emails since its activation, and in past 24 hours 156 calls and 344 emails have been received. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2615 Indian seafarers so far, including 25 in last 24 hours. Port operations across India remains normal and no congestion reported. Mentang ini pai syaki kubor ya lekai. Kumbasau pesanteli ki skul kilai shimbenta ha ka district level inter school sports meet arhaja apun rio bala penlong daka office jongka district sports officer Riboy Hamadan NSCA pahams em nangpo ya kani kalempung ka balai sngi lapli perda da i additional SP Ovil Masar ibala kentu ki kena bakin pen i ya ki sap jongki ha ki jingya le kai paper ha ka ba ka jingya le kai kum ka jingya ko mare bat ka jing kenti ki pen pau ya ka jing sedang ka ba i shongshen. Department of the state government jungi mata kaya rap ha ek students ka support bhai students kamta mata bakiladon shidan ki national games kadon ki state games te ngakwa ek wo pinno encourage wo pinne lekai na kam sim la da fi job ne la da fi ram ne kam ne le rahe ye ko no kam ka pille ha jigim la da fi le da kam sim da fi le da fi ko jingmot bangal le be te ka baha kanwan ni ko so ko bathian tata jika disiplin ko dahi kaya ingin nado dang rip lada film disiplin hakalekai film disiplin ya kajik imru te long disiplin lebha ya marebha number ba ngatai go na prenjungki rulese ki ko bani dalang bangi ha police department gidan kam digi no mare ki batbet. Ka district level inter school athletic meet araja apunrio kelas sedang hawa ya jer multi sports complex Jowai hakaba news pa arpasan ngot kinong ele kai kilaya kun haka kerdan under 14 under 16 but under 18 ya kani kalempung lapli perda de i Dr. Waisa Sumer i belong i district school education officer hakaba ila banjur ba ka jingele kai kalong ka ba kongsan haki samla ba ila penceluru ya ki samla ba kinang yai kiu shaprang. Di mentapan ini pet ya kejing long jingman kasun benang hak lagi benta jong kecela. Hatura kajing kriat kalong apply degree Celsius ber kajing shit kalong lipoi degree Celsius kajing sengam ka hau kalong sanpusan nak spa haba pai pat hanong ba shalong kajing kriat kalong khatnyo degree Celsius ber kajing shit kalong apopra degree Celsius kajing sengam ka hau kalong lipusan nak spa kat bah joai pat kajing kriat kalong khatnyo degree Celsius ber kajing shit kalong apon degree Celsius kajing sengam ka hau kalong sanpulai nak spa kajing hap slap kalong iwei millimeter kasun beneng kan dum lo haki babon ki jaka hatura shalong ba joai. Syaban poi syaka bakut jong ketuk kubor ngini pe biang seisin yakimat pangsan. Yap angut kibriu na kajing jatwa hasurok na shilong shadauki an shimshu kasalkal ya kajaka banwanra ya kajing shingai. Penlong jingyalang pajba kaseng Voice of the People's Party hamot pran bu pratili kimat dawa persya ya kasalkal NDA.
Kajing lip light kadai nakadaw kajing pentut kamariang bat kajing pentrai ya ki projek ketemai om umentri ketelan boarding ubah metak lindung. Bat kirwet ke eryong hakathan mairan kariken bat kamau kapwa kilom kishnong pasyak takjur. Di palok katungin apoy siya kabakot jang katup kubo jungi mata ke janmit haduk mende syambiang bat pila syai kesini kublai pi barok.